Umlandeli baMaskandi uqwashisa bonke abalandeli abangoqhawe lami ukuthi be-understand i-game. Lo mlisa uthi amaqhawe la abo laba mawuthi badlala i-game ngale ngasese asuke ezwana ayaxhawulana ngasese kodwa phambi kwabantu bese actor as if awazwani ngoba adlala i-game. So abantu aba-understand i-game ukuthi into enjani. Ngiyafisa ukukhumbuza abalandeli baMaskandi ukuthi nina boqhawe lami nalaba lokho besitshela sinalusa niyashaya nikhumbule ukuthi kambe bona futhi amaqhaweni axhawulana yabo le game le esuka idlalwa bafethu ningayifaka enhlizweni akusho ukuthi uma usulandela uMaskandi sefanele kuthiwa uyinsizwa pho ngalokho awusiyinsizwa ngalokho bese nifuna ukushaya noma nifuna ukulwa nibangi ukuthi ubani ongcono kunobani ningayenzi lonto baxhawulana bajabula bendawonye behlangene kuphela emehlweni inini ididipha.